Ka jingking potri ka penyesok ya ka apa new nongston syaka snong ti sao ya ka balak mi lenti bakan nyarap ban penduna ya ka jing dheng kali han nongston hadin arpo arsnem bakala sateng kala ban orlong no na ka jing shimkhia jong MLA ka nongston ba Gabriel Walang ka jing orlong jong ka ka project kadai hadin baka sarkar lingba ka tanat PWD kala mang tingka hadu san klor hanyo pu nyo laktam na ka benta ka jingking pot thre harengkat ka surok ban penyeso bat khandai phau laktam na ka benta ka surok na apa new nongston shamau ka wa harengkat ka parking lembat ki wei ki surok haki wei pat ki jaka hasor nongston haga arpulai tri ujemang arjar arpusan na kalyang uba Gabriel Walang harengkat ki officer katanat PWD ki bakintop ya uba S Puwen Assistant Executive Engineer PWD Nongston uba D Jindiang Junior Engineer ba JK Dingso Sordar of New Nongston lembat ki wei pat ki reurang ba kilalit ban jurip ya kateka surok haswa ban sedang ya kajing pentrei habakren cikilat pathai khubor ba Gabriel Laong ba shen an sedang ban pentrei no yegini ki surok kanang makan long kajing mento yegi pat ba nong shong shnong Jungi mentara sri kalong ya ka jingkut jinam jong di paiba jong ka nokston jong si kamtam dari bari kesnong pisau bat kesnong apar bat apar kalon doi ga jingking ka balai ino sra na adu iswa hausna marajar lai bat hadu mentah dilala ban penulong ya kini ka jingking ka balai ino aslam ka ba kidon hantu kidon di school ka pisna bat kan sami usaka sinap college te kalau ngaji mentoi na benta jong ka dong ka time mga stoy ni bala kuwi penlait tu ya ka traffic jam ke badon apo nong stoy mentang iwan sang ni ha paro perman jurip ka nang suwak ka ni pay wada hire lagi ka sinong kala ots na ka puar support ya ka jisniu jong ka ni suwak dengan super pau ka jiksungu khamtam ya ka sorkar ka jingalam jong korat sang bat I sa person tension ya ka bakila tu bakloi ka ba ya ka jingur jingnam jong pa ba nong stoy ha ka bakila ai sanction ya ni art ni suwak bat ndai tapi sebab kelas sanction dan balat kita apa betul tapi surat hamna ya po jom ka sisi no strike jom betaus jadi duwe ka pendengrai asli ka surat ka bedai po pendengrai bat kene chapo asli ka baar kene ki surat tu pembahaya ka semua pendengrai ka balai kene ka jom balai plan in sayo itu surat balai plan badam keren ya kini PMJSY yo lai tini kapag kila ng train ta kata kadiga jong ka berki kadiga mo kono bat kapag jong ka ya kelas dak ka di train kelas dak mare da kot na keren no ngi da peg berki engineer kamtam ya da jingking ba ka no ka deploy no akaba ni iba na kalian jong ka officer yo ka ilala ban sinado yo appointment menta tinga da sutunat bang ila ban sedang no wala da for you ila labot stang ya dengan ka jiki barkani ka surok ro kunju no la tendar ka syong stang uslam ya raslam pala ka ka syong ro yo hamsha dan siang surok ya ka labot sya pun ta ban siang mau ka siang surok na trayo ka syong ro ka don bentar tempek ya ka kamp kumul kontraktor tray barkani ka jinga trailang ka jinga teklam nakaliang jong ka snong apa new nongston lingba usordar uba JK Dingdo ulapan pau ke jing songo ke bakrau yo MLA ubalala ban penurlong ye ke jing od jing nam jong kinong song snong ki na kaliang jong ka snong sudah tidak bisa ni dekat song snong di bolong ki dong di kwat ka snong di kam ka snong
dapat lagi keban ke background nak tentang industri dalam industri besar kita mau deh sih kam jadi pergi tambah di Mesno lalu IAMLI berburom di bawah sim kecil kli dan kita tahu Thai jadi misalnya nak sibun ya kan kubur ke punya Mesno lagi ya aku ya dari kecil gua aku dalam slam angkat bagi web bagi project di bagian Yarap lem nak tentang Mesno jadi ni kawan orang kita pang lagi semua burung jadi wei lagi nong pan rice nong usul tu ya kerja jadi son nong pan kita tak sibuk tak kerja semua burung kata kerja burung jadi apa yang kita bor ke bang kita sudah nong sudah itu bukan tetap bersibuk ke punya snow dari kerja pas pun bijong kita long kerja tu sih Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha kajing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.